Dobro, svima u ovom klipu radit ćemo kao neki review Samsung Galaxy S2. Mihajlo, možete da kažeš. Evo, znači kao što vidite, to je Samsung Galaxy S2. Ovdje imamo te dugmiće, znači za pojačavanje. Ovdje je i ulaz za slušalice od 3,5 mm. I ovdje je to start dugme. On je sada ugašen. Evo, znači upalit ćemo ga. Malo se duže drži i evo ga. Znači tu je njegova oznaka Samsung Galaxy S2 GT19100. Ovdje malo samo prljavo sa strane. I evo ga, startalo se. Znači prvo čekate da se učitaju microSD kartice i SIM kartice. Dobro, znači to on brzo odradi. Otključavanje telefona je vrlo lako, znači može na ovu stranu, može ovako, ovako, bilo znači kako je, ovako. Znači ovdje se nalazi ta prva strana, znači ovi widgeti, znači svi widgeti će ovako biti postavljeni dole i osim Skype-a i ove aplikacije. Kao što vidite, kad se startovanje brz, znači brzo radi, ima i za kamericu od 8 megapiksela i blic. Evo, znači kad startujete meni i tu je brz, možete praviti foldere i možemo sada imamo settings i podešavanja. Znači tu imate podešavanja za sve, za mrežu, za pozive, zvuk, ekran i tako dalje. Ali sada idemo o telefonu. Pošto nije ažuriran sistem, imamo Android verziju 2.3.4. Nema veze, znači, zato što je malo starija verzija, on se ne ponaša, nego je jak. Toliko da može da podrži sve igrice i program, na primjer Temple Run, Subway Surfers i tako dalje. Znači tu imamo, ovdje se nalazi i ti dugmići, znači ovo je Home taster, evo na primjer ovdje imate menadžer zadataka, tako dalje. Znači ovo je taster za neka daljnja podešavanja, ovo je taj Home taster i Back taster. Znači to je bilo to, taj neki kratak review. Hvala što ste gledali ovaj video, molim vas lajkujte, šerite, subscribeujte i to je to.